Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar, görüşçüler, жылқы сүйүүчүлөр. Күгüm талаш учур. Biz ықтиярдын жанына келик. Жакшы bir атын тартабыз. Ушул жоон атын таза. Туғандар ушул кара аты тартабыз. Бул чыгарылышта биз менен чогуу болуп, толук көрүп, аттын канчалык деңгээлде эмне өнөрү барын ыктыяр менен чогуу көрөлү. Ыктыяр, ассаламу алейкум. Кандай досум, жакшыбы? Кара ат келди mi Ыктыяр? Кандай ат келди? Аллага там аяк. Мындай ишенич менен, гарантия менен айта аласың ба? Ооба, Кудай кааласа иншалла. Гарантия бир гана уланып турат, ишенич менен айта алам. Ишенич менен айта аласың. Далилдер бар. Не мисал үчүн? Bunun ээси кошо келди, эми укам да ол. Америка жүргөн укам. Далилин так мына ушу тайдын мурдакы улак до конца полный айтып берет өзү. Ооба. Анда сорундарынан бери. Ыктыяр, ал суроого келе электе жанагы 20-20 боюнча бир маалымат бербейсиң, тайын боюнча? 20 сразу сатылды. Аны ээсин тауып кетти. Ээсин тапты. Каталарына бердим сразу. Бир сурады, бир бердим сразу. Анда билет экен эле да? Билет. Жетпей жүргөндөр бирөөсү. Ошондой сандыкта турган тайларга барбы дагы? Кудай кааласа чыга берет эмес. Чыга берет, Элчилик. Элчилик. Жакшы, жакшы. Алла жеңил кой сатабыз бизге. Ошо баракасын берсе болду. Бул аттын эми маалыматын ээсин ала берем ба? Ээсин ала берем. Биринчи мүчөлөрүн тартып коюңар, көкүрөктөрдү. Мүчөлөрүн көрсөтөйүн, мына достор. Эки аркан туягы ак, алдыңкы сол туягындагы бар. Жайдак көрөйлү дегендер болот. Буну минебиз азыр, Ооба, минебиз. Мүчөлөрүн көрсөтөйүн. Жоомдорунан бери сатып. Бул менимче накта кыргыз жылкысы ушул дейм да. Ооба. Тазасынан. Анда месе мына аттын ээси дагы менин жанымда турат. Ассаламу алейкум. Жакшысыңар? Өзүңүздү бир тааныштырыңыз. Току берейин, мени. Току бериң. Мен ушу Ярака мен кичине акабы болуп ушу. Мамиле кылып жүрөбүз. Ушула таги түгү Жалпакташтын аты. Жалпакташта Калназар деген палван чапкан буну. Ушул атты? Анан одон кийин Бишкекке кеткен аттычы. Бишкекте Жумабай палван чаап жүрдү. Жумабай палван. Мукунун нүкелери чалмалык балдар. Муку десе көбү тааныйбы? Палван балдар да. Анан бул атты азырга чейин сурап атышат, ат каякта депчи. Ошо билгендер да. Билгендер. Ат аябай жакшы. Гелеси тамай, улагы тамай. Нак кыргыз жылкы экен, Нак кыргыз жылкысы. Кудай кааласа мактаганчалык бар да бул. Бунун жашы канча? Бунун жашы 4 асый болду. 4 асый болду. Бир жанына баралычы. Ат туруп калган да кичине. Азыр буну чаппайбыз анда, Жок. Чабыштын кереги жок. Бастырып эле. Бою канча чыгат? Бою 1.60 чыгат Урюенге. Урюенге 1.60 чыгат. Жанагы чоң жыйындарга жарайт ушулар, Кудай кааласа бул көп жерде чалып жүргөндө, отордо чалмада Курсанаканын улагында 2 мара кылган. Неге таштайды ошондо? Долларга жок. Долларга таштайды. Ошо Калназар палван өзү салган ошондо. Өзү салган экен да. Досум болот эле. Бул ат эмне деген кайманатка? Кайманатын бияка келгенде ошо Ыктыяр ака өзү койду Пантера деп. Пантера. Эми мына жерине мына актар бул не кашка ошондо? Бул өзү баштагы кличкасы ак тумшук эле да. Ак тумшук эле. Баштагы кличкасы. Мурункусу. Азыр ошко келип Пантера. Пантера болуп калды. Современный болду да. Мына достор, ак тумшук. Накта чоң жыйындарга чабыла турган аттын азыр баскан басыктарын көрөбүз. Жашы канча эле дагы бир жолу? 4 асый. 4 асый, 7 жаш. Таксалган экен да. Буну алган адам Кудай кааласа күйбөйт, зыян тартпайт. Ар кандай келеге барат. Только тизгин менен. Кана бир минип койгулачы. Мына достор, атты атыңар ким дедиңер эле? Бактияр. Бактияр, эми бул атты кандай чыгаруунун себеби Ыктыярга чыгарып бер дедиңерби же эмне болду? Бул мындай болду ака. Бул ушу Ыктыяр ака бир күчтүү ат чыгарсын деп бир неме кылдык. Бир сюрприз болду да Ыктыяр акагачы. Ошондо Ыктыярга өттү бул ат, Сатылды, жакшы. Анда бул жак жагын эми Ыктыярдан
Özünden Malumat alıvereyim ha. Çok rahmat sizge. Mına dostlar, yemi at ıhtiyarga öttü. Canavar. Bir jıl olatıp koyçu. Ihtiyar. Mına. Ha. Sonun. Ihtiyar berap geçeme. Hem kalgan hem bağların özün çeçetekesinde ıhtiyar ha. Ova buna dalili menen deme zahmet. Hadi nesen dalili menen taza kılıp çıkarıp. Özü akırkı mezgilde sen tolka dalil menen çıkar otasın ıhtiyar. Alacağına en sonun bağ öğretem da. Beşket. Ha, beş kettim de koyayım. Al dem Kuda kalasam da elde işeniş oluş için şunday kılıp otabız da. Kançan işenbeytken. Taksırken, bundayken, oldayken degenleri bulatken. Oşunda bunun da dalilleri, videoları var mı? Videoları yan var ha. Merra kılatkanları. Ova, taşap beredi şunu. Bişkekte bultur, mağaragan. Taşap beredi var. Bırak atın çoğun at eken Ova, yumak özümüzün. Kırgız, Cıklarla eken de ha. kırgızlıklarla. Sen bunu hemen pahalı canağı toyaklarının tazalığını tekşerdin de ıhtiyar ha. Polni, mende turatma at. Mende hazır bu. Sağa ötüp durdu hoca. Ha, hazır şu vitamin cegiziyle turam ben bu attıçı. Tolka vitamin C otat. Sazlardan berip, nimelerden berip Ha. yeme kılıpçı. Aha. Bu kuvazık bol turgan eken. Ha kovazık tavken la. Kuvazıkta turgan. O kılacıldan beri kök görlüyor eken. Buna dostlar çornaya pantera. Bunu hazır ehtiyat taşka hazır bunu çapsan toktat albaysın özü. Ha. Yok at aynıkta. Sıra. Tuyaklar cengil beken. Tuyaklar jengel ama. Bunu cılosu öte okumuş eken he. Bulcaka. Az boğazını aytağız dostlar. Cengil eken he. Boldu. Yemi dalilimen attın. Ayakta bizim kırgızılık var. Ha. Dakansa oran dedi ha. Boldu da. Boldu. Bu onlar ne var? Aha. Takası yok eken ha. Gelme taksır bağısını aytarlı. Geç girip ketelekte. Tamir şu buna. Hatta çok. Aha. Kuda kalasa inşallah bulaklarda çalıp yürüyen çoğun jeyinlarda. Hem dalillerini hemen görüp, neme kılıp, işengen aka-uka mamilemiz var. Aha. İşenişli adamdan alıp daja şu geçeyin özün gelip buna dalilini verip gösterip berip, aytıp berdi özü dağıça. Aha. Attı jettimin kamı var, soraşa öğret. Yok, bu attı hazır şu neme deyem, gelip özü klientler gelişi udatla. Ha görotça o. Görüş udatla ha. Hani YouTube'a çıkarıp Geldin sınırına da bir koyuş gerek ha. Koyuş gerek ha. Düşünüktü. $7000. $7000 koyup veririz, kamı var. Koyup veresin ha. Ova. Oldu. Mına dostlar attın dalilimen ulaktan merra kılgan şu attın bağısı bağlandı. Atkanda eken aldıдағы kommentariyaga жазабыз ықтиярдың пантерасын шығарып бердік достар. Ушуменен көрсөтүүнү аяктайбыз. Атты сынаңыздар достар. Соодаға береке болсын. Көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.